twongeye kubasuhuza tubaha ikaze bakunzi bacu bavandimwe bacu mukomeje kudukurikira aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mboneraho kubanza gusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari mu Kayanza, abari Ikibitoki, abari Ingozi, abari i Bujumbura, mwese dukomeje kubatera yambo dusuhuza n'inshuti zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Ni iby'agaciro dukomeje gushimira ubutumwa ndetse n'inyunganizi mukomeje kugenda mutugezaho, tubasaba nawe urafite aho uherereye udukurikiranye kugira ngo utumenyeshe tujye tugusuhuza, ari nako tuboneraho kugusaba wowe dukurikiye bwa mbere kureba munsi ya video ugakanda subscribe, ubundi amakuru yacu ukayabona uko bwije nuko bukeye. Turagarutse tugarukanye impinduka ku mirwano ikomeje guca ibintu hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Tuzanye inkuru mbi, ni inkuru mbi ku nyeshyamba z'umutwe wa M23, bikaba inkuru nziza ku gisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Tuje gukomoza ku mirwano izindutse ica ibintu, hazindutse ikiswe umukutano, hazindutse ikiswe operasiyo ikomeye cyane. Abarundi barimo gutanga isomo, abarundi barimo gukora ibutasi bukomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu imirwano irimo iraba, imirwano irimo irumvikanamo imbunda ziremereye. Ni imirwano yibasiye teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage batuye aha benshi bahunze. Iyi mirwano yubuye nyuma yuko ingabo za FARDC zari zimaze iminsi zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo kurandura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Hakaba n'inama ikomeye cyane yahuje ingabo za SADC, iza FARDC, abarundi, FDLR, abacancuro, kugira ngo hategurwe imirwanire mishyashya, imirwanire igomba gushyira ku iherezo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nama yabereye hariya mu mujyi wa Goma muri Serena Hotel. Ni inama yari iyobowe na General Peter Chirumwami, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Higiwemo byinshi, higiwemo ukuntu ibisirikare bya SADC, abarundi, Kongo, FDLR, abacancuro bahuza imirwanire ku butaka ndetse no mu kirere. Nyuma y'ibyo biganiro, guhera ejo ku wa kane tariki 30 kugeza kuri uyu wa gatanu tariki 31, ikiswe amabombe, ikiswe ibisasu biremereye birimo guca ibintu mu mice itandukanye ikikije umusozi wa Sake hano muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano yo kuri uyu wa gatanu iri kubera mu duce twa Mabenge, irimo kubera mu duce twa Gatsiru, irimo irabera Mweso, irimo irabera Mushaki, irimo irabera Oso, irimo irabera Bihambwe. Ubundi aha hose guhera mu gitondo saa 9 z'ijoro ikiswe amasasu arimo araca ibintu. Amakuru aravuga ko ibisasu biremereye bya FARDC birimo kugwa nk'imvura, birimo kugwa mu nsisiro za Kirima mu birometero 17 uvuye mu gace ka Kibirizi. Ni byatumye amagana n'amagana by'abaturage buzura imihanda Kibirizi, Nyanzare, Sake, Minovo bahunga imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC, kuko ingabo za Kongo FARDC zirimo ziranyanyagiza ibisasu biremereye abaturage batuye mu gace ka Muti, abaturage batuye mu gace ka Mama, abaturage batuye mu gace ka Rusheberi hafi ya Kisheshe. Nabo bavuye mu byabo bazindutse bumva ikiswe imirwano ikomeye cyane. Ubundi imirwano irimo iraba kuri ubu ngubu ni imirwano iri strategique cyane, kuko abarwanyi umutwe wa M23 bamaze gutahurwa. Ingabo za SADC zirimo gukoresha imbunda ziremereye, zimwe zisatura imisozi zigahinduranya iyindi. Kuri ubu ngubu FDLR, abacancuro, inyeshyamba za Wazalendo, ingabo z'u Burundi, SADC barimo kurasa imisozi igatengeta, barimo kurasa imisozi ikariduka ikagwira abarwanyi umutwe wa M23, kuko harimo gukoreshwa ingufu z'indege z'intambara n'ibifaru by'intambara. Ubutumwa bwashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Nshikakayike Gereme, yahamije iby'ibi bitero. Anavuga ko ibitero byatangiye ingabo za Kongo FARDC zicucuma ibirindo by'umutwe wa M23. Uyu yanemeje ko bashengabaje M23 bagafata
abasirikare bayo mateko abandi bagapfa. Yanahamije ko mu basirikare bishwe ba M23 harimo babiri bafite ipeti rya koroneri. Kuri ubu ngubu Liyetona Koloneli Njikeke Gireme ahamya ko barimo kurwana kandi biteguye gutsinda intsinzi, bagaca agasuzuguro k'ibihugu bibiri byo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Gusa n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yamaganye yivuye inyuma ibirimo gukorwa, amahanga arimo ararebera. Yamaganye ibirimo gukorwa. MONUSCO iraho ifite ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irarebera, itanga nayo umusanzu mu kwica abasivile, ariko asaba imahanga kurekera kurebera kuko ubwicanyi bukabije burimo gukorwa, ibyaha by'intambara birimo birakorwa na Bwana Tshisekedi Tshilombo n'ingabo ze. Kanyuka yavuze ko ihuriro ry'ingabo za Alliance Forever Congo ririmo imitwe irenga 15 irimo na M23 ryiyemeje kurengera abaturage, ryiyemeje kurengera abasivile. N'imirwano ibaye mu gihe hashize amasaha makeya habaye impinduka muri guverinoma nshya y'Kinshasa. Ubu ngubu Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukurwa muri izi nshingano, yamaze kugirwa minister wa transport. Uwamusimbuye yavuze byinshi bigiye gukorwa M23 ikaba amateka kuri ubutaka bw'Kinshasa. Yashyize ukuri kose ahagaragara, anashimangira ko nta nzira y'ibiganiro, nta nzira yo kuba habaho ibiganiro hagati ya FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ashimangira ko leta y'Kinshasa yiteguye gushyira ku iherezo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kuyigaragaza hagati, zishaka ko bagirana ibiganiro. Nyamara leta y'Kinshasa ishaka ko M23 iba nk'indi mitwe yose, igashyira hasi intwaro, igasubizwa mu buzima busanzwe bacishijwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye hariya muri teritwari ya Rucuru. M23 yarahiriye ko itazigera ishyira hasi intwaro ngo ijyanwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, ihuzwe n'imitwe irimo FDLR, abamayimayi, Kodeko, Pareko, ndetse iyi mitwe yose ikomeje guhuriza hamwe ingufu mu kurwanya M23. Ibi babibonamo nko kurimburwa burundu ko bwoko bw'abatutsi, kuko bakomeje kugenda bagambanirwa bashakishiriza hamwe inzira yatuma leta y'Kinshasa irimbura burundu abarwanya umutwe M23. Abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi iby'iyi ntambara bemeza badashidikanya ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nihatabaho inzira y'ibiganiro hagati ya leta y'Kinshasa ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, iyi ntambara itazigera irangira, iyi ntambara itazigera irangira, kuko kuri ubu ngubu M23 ni M23 ntiyemera iby'inzira yo kujya mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Leta y'Kinshasa nayo nishaka ko yagirana ibiganiro na M23, ahubwo leta ya Kongo ikomeje gushimangira inagaragaza ko ubusanzwe ibizi neza ko ihanganye n'u Rwanda. Hari n'inshuti yacu idukurikiye iri hariya mu Kayanza mu gihugu cy'u Burundi, yatubwiye ko babizi neza ko intambara irimo irarwanirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari hagati ya Urundi ndetse na Rwanda. Gusa urebye neza ni nako bisa nkaho ariko bimeze, kuko ubundi amakuru dufite nuko leta y'u Burundi ikomeje gushinza u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara, ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. U Rwanda rukagaragaza ko ahubwo u Burundi, FARDC bose bakomeje gukorana no gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994. Gusa u Rwanda ruhakana ibi byose, rukagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha umutwe wa M23, kandi murabizi neza ko leta y'Kinshasa ishinza u Rwanda kuba arirwo rutera inkunga umutwe wa M23. Muri bimwe byabwiwe abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bababwiye ko baje guhangana n'ingabo z'u Rwanda ngo kuko nizo zashoye intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi iyo binjiye ku butaka bwa Kongo baza bazi
neza ko baje guhangana n'ingabo z'u Rwanda, gusa siko bimeze. U Rwanda nta nkunga n'imwe ruha umutwe wa M23, nta n'umusirikare warwo uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na guverinoma y'u Rwanda. Haba Madamu Yolanda Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yarabishimangiye, haba His Excellency Perezida Paul Kagame yarabishimangiye, haba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yashimangiye ko nta ngabo n'imwe y'u Rwanda iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo bifuza kubona FARDC yatandukanye burundu na FDLR, bahagaritse umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kuko uko bwije nuko bukeye hakomeza kugaragara imyitozo ikomeye cyane ikorwa n'aba FDLR ngo bari mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana, hakomeje kugaragara abarwanyi benshi b'umutwe wa FDLR bivugwa ko bari mu mugambi wo gutegura gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hashize n'iminsi humvikanye inkuru iteye agahinda y'umuturage wo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana wishwe n'abarwanyi b'umutwe w'abawazarendo wamwishe ukanasahura ihene zisaga 25 yararagiye hariya mu kibaya giherereye ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu u Rwanda rwamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi. U Rwanda rero ruhema kugaragaza ko rutiteguye kuba rwashoza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, gusa ngo rwiteguye guhana mu gihe hagira igihugu cyarushozaho intambara, kuko u Rwanda rufite ibikoresho. U Rwanda nk'uko bisanzwe ruratera ntabwo ruterwa, kuko ibi ngibi ni ibizwi kuva na kera, ubwo umwami Gihanga Ngomijana yahimbaga igihugu cy'u Rwanda niwe washyize ukuri kose ahagaragara, avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu giterwa ariko ntigiterwe. Kuri ubu ngubu u Rwanda rwamaze kubaka inzego z'igisirikare zikomeye cyane, rwamaze kubaka inzego z'ubutasi zihambaye. Murabizi ibyabaye ku ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro zigera kuri 3. Murabizi ibikomeza kuba ku basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinda bakagerageza kwinjira ku mupaka ubahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ikuntu u Rwanda rukomeje kuba igihugu gikomeje kohereza ingabo nyinshi mu kubungabunga amahoro, haba muri Sudani, haba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, haba mu bice bitandukanye. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo kuri iyi si bikomeje kohereza ingabo nyinshi mu kubungabunga amahoro hirya no hino kuri iyi si, bitewe no kuba u Rwanda ruzi impamvu, ruzi ukuntu amahoro aryoha bitewe n'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Buri munyarwanda wese aho ari agomba kumenya kandi tugaharanira ko bitazigera byongera kubaho ni jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urebye neza ugashyira mu ndorerwamo ndende, n'ubundi wahamya neza ko ibyabaye mu Rwanda ari byo birimo gutegurwa na leta ya Kinshasa, kuko ni nacyo gikomeje kugaragazwa na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23, udahwema gushyira ukuri kose ahagaragara, akavuga ko bigaragara neza ko leta ya Kinshasa irimo irategura umugambi wa jenoside, kuko iyi ntambara ubundi yatangiye 1960 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubwo ibi bihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba byatangiraga kubona ubwigenge, nibwo iyi ntambara yagiye itangira. Gusa yaje gufata umuvuduko ubwo M23 yafataga umujyi wa Bunagana umwaka w'ibihumbi 2012-2013, kuko iki gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru
y'Amajyaruguru zikora amasezerano ziyagirana na leta ya Kinshasa. Ni amasezerano yabereye Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia, gusa aya masezerano ntiyigeze yubahirizwa kuko izi nyeshyamba za M23 zagize amasezerano azinjiza mu gisirikare cya Congo FARDC. Abarwanyi bose bari bagize M bagasubizwa mu buzima busanzwe neza, ariko leta ya Kinshasa yaje kubihinduka, yitabaza ingabo za SADC, yitabaza ingabo z'umuryango w'abibumbye, ingabo za MONUSCO, ikora ku bakomando bayo, ikora ku bikoresho byayo, bacucuma abarwanyi umutwe wa M23 bahunga ari intere. Bamwe bahungira mu gihugu cy'Ubugande, abandi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, bisuganya 2017 baza biyemeje gupfa no gukira. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu M23 yafashe ibice byinshi birimo ibirindiro bikomeye cyane bikuru by'izi nyeshyamba za M23 biherereye hariya mu mujyi wa Bunagana muri teritwari ya Rucuru. Kuri ubu ngubu M23 iragenzura 80% bya Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe utundi duce dusigaye tugenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR. Abarundi by'umwihariko M23 igaragaza ko buri hantu hose hazajya humvikana urupfu rw'umututsi, M23 yiteguye kuhacana itanura, yiteguye kuhacana ikiswe amakompora kugira ngo ibohore inagarure ubuzima bw'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ngo kuko niyo nsanganyamatsiko, nicyo gituma izi nyeshyamba za M23 zirwana uko bwije nuko bukeye. Reka nkushimire inshuti wowe wahisemo kudukurikira kuri urubuga tunyuzaho amakuru mashya, amakuru ya politike ndetse na gisirikare, nkwifuriza kugubwa neza, mboneraho no kugusaba ngo urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu uyakurikirane uko bwije nuko bukeye.